Richaren, Manuel, Anga Japarizaron. Ari hermana, kay programa kanyari kung kanya. Dios manta. Uyarikuna. Alim punchay hermano, imata rosankiri. Alim punchay panay kay pe lechukita tatartuyorgani. Rupay grabe tapone kawi kuchipus kayat yakuan harpay ko siyang pamampon lechuga la karpakos kali. Ay hermano, tiempong pegarpanay itiaman tiempong pegarpastiga kasi natapone la karakong kari. Lechuga ka delikado. Ari hermanay, kunang kampatari wasiki pikanta su plantitas kakani may natat plantitas to iwan ki. Ari hermano, tiapong Chere ku tiempong pegarpana planta taga tiempong pensapa necesitas kamhan garpana siapit huinyang kachitut tapogoren no patiber. Panay kay nadia hakichuta esposang polisia ang aparpachin ka imahtin aparpachin man karkari kay hermano hakichuka aja tamakah nin sinawarmenta makayah ponenin anchatat kamehnin chay hina makas kachakar kachet imayna tat kunang korehina kang mare panay. Entonces ya don hakicho anchata chak amshanda jawan mesita ay wagay yapon purik kargaka. Kay hermano hakicho pero hermano karka iglesia marikon sing halta rikon chanta manacho sumahta hapikon imat kaman karkari kay hermano hakicho manawales chukasianka. Hermano anches Pablo Akay Efeso yahta kay hina parlay ko siya kay Efesios kalgata kawarisuma aber kang nyawiring hermana piskaka akapi chay manta iskay chunka piskay chihlay pichay pinisian aber imanisian tata Dios pascal kang nyawiri yari panay. Ya hermana nyawiri san cosas sapa office warmi kichista munakuichi imaynata Dios Cristoga iglesia ta munakurga asinata iglesia raikuta kausayninta churarga. Chay hinata nesqaqa manacha kaytiya chakurqachu. Entonces ajinaqa kay hermano hakichuqa anchatacha maqarqa pobre walmasitanqa waqakullaq chakarqa sinchitacha llakikukarqa chaytacha representanman kay lechuga plantitas qawikosqa hinalla mana harpasaqa ahina qawikapun. Entonces chayta representan kay harpaykunawan y kay plantitaswan kay panay. Ari hermano Chay plantitas que presentan pareja kachitutta causa con nantian pura manta yana panakuspa y zapacutitas ñawiri nantian Dios pas palabranta chay minkalpa chay presentan yaku chay tiempum pegarpana chay presentan Dios pas palabran parlayguna kuna pura manta llakisqakan parlaygunantian ni llakisqaktin nen parlaygunantian Anchay tamunan tiempum pegarpana. Yachani kunanga sumahta kan o mancharesteikiqa kunanga sapakuti kay plantitaitaqa qarparilla sahpuni sumaq comercito wiñananpaq. Yakisqachukanki kay pachapeqa sapayakun kichuchin kaspa mitap Dioswan kaspa yakisqakanki kuchapi kaspari wañuy marinki kutirimuyari Dios tataykiman amaña punichu chinkay ñampeqa kutirimuyari Dios tataykiman amaña purichu chinkay ñampeqa apakaynikipis tukukapunqa kawsaqasnikipis saqesunqanku. Si hasta voy a ahorita me quitado Vegetariano como que Facebook mesta, Instagram mesta y YouTube mesta que programa Dios manda uyarikuna sutiwan. Urtawan ko timuna kama. Tata Dios amin sa suncha hintirunchista.